Mwakwaba Adom TV. Bedroom health tips so we are pomudin getting any day amount. Sabi obia besua bibi 5 minutes faster than my endpoint homeopathic clinic. Remember nyina ya brabe scanning free e prostate no ho. Say ya rebi wo dia dog be show. E man no so sa wudie no mu nso. Obe check in so amount say wo how bia nso eni hwa. Wo lab there ubetia scanning no na e do be ye dia ma free. Oye we so dia ma on bena opede doctor adwam boy effect a e won insomnia na obi a wontume na e hu sunsa so dog ye na se ti yeti we se e bere me hu se insomnia bi a chebe yo meda se pa insomnia ye din komo afa sa ya de question so no ya hwemu a kire se obi a wontimi nda na nano a obi ntimi nda no ye ka se obi ntimi nda that is a nipa no wontimi nya 6 to 8 hours na also nipa da se ni obi a timi da anadwo no yes say the whole day 24 hours no also wontimi di emu 1/3 na eda it's one man from 1/3 na honamdua no ebe sofa honamdua no betua sa aka no a wode no say de wode car e wo bank ya bank timbe sizi wo normal say de wode obi car otimbe bo odede na wa ade bi obi okotimi no konto kwa pepe famisi kama me no sa na honamdua no soso no body no honamdua no soso betimi ayedai e betimi atua sa aka no in the form of say obe yare ene ya hwese enna soso e wo no so obi ntimi nda enye sleeping tablet keke no so kokonom na emom wo so ohun ade kronti a ntimi nipa no ntimi nda no obehwe mu no na yade bia e wo nipa no so a wonnim ene de sa na ne ba ya din komo afa hypertension ho say timi de sa ade ne ba ya se stroke timi de sa ade ne ba se bia obu okwa na cancer ene de sa ade na ba na obu okwa no na ne lifestyle bia wo no ene de sa enna eyade no e ba besue sa nipa de sa ni enti na na obi ntimi nda no wo so ohun say yade bi ene ye cause. Now question obi say a very important question. What's the kwan be na abon so wuntimi nda? E kwan abon so wuntimi nda anasa wo na ho problem ne say wo wakoto ho no apesa woda na nna ne mma. Wo be prisa na wadwendwen bebre. Eti wo be hwe time kora no kodo ho be 9 na 10. Wo be hwe time na about 2 am. Na wuntimi nda. Eti wo prisa wo afi wo hun time be sie na wada. Ade e be kye no went when we said time I would die no ema de eche bo be 4:35 also soro kwa adwuma when you enough sleep also hu say wo na ho hawo obi so ho akoto ho na wada de ni betie no bobo be 12 for 1 wontimi na biem na ade achi ono so wona hawo obi so ho a wono ho akoda ho no 1 2 na nani ate wada wo 1 2 bia be 1 na we bia na ni timite na wa presa na wada one will be ntimi nam na ho wo say nipa no so no e kire wo say wo na e problem e kwan ba ko a wo beti obi okwa na wani watch a or the steady time a or da na emomo no wo da na wo da yi a ade e be che no wo twe wo a wo timi say body no aye refreshed wo timi say body no aye rejuvenated wo timi say body no esisi wo honam esisi wo honam so na ade e be che na wo be sole na waye hoya na se wonyale so waye nofo na se obofo na obi ohonam nyina ye wo ya obo sa de be chi na bo so wakoma yi bo peri na wani so briw chese wutimu se you are not in the mood so woda na woda yi a wo sole kra na wo kwa adwuma wo first 1 hour 2 hours no that is the productive time of anybody say ni bia no o morning na productive time o morning to be a say wo morning or say wo morning wa say the whole day if you say that time na why you refreshed and the pressure crab so check will be pressure crab the actual pressure reading anopa and I check because nipa no wa ye body na rejuvenated and into be who say obi eda number no endpoint homeopathic clinic or China me boa and now we beto aso emre nti for endpoint homeopathic clinic e wo number yi so 0244 86 70 68 0244 for number no na ye nin komo da roma 0244 86 70 68 Yada Dr. Duboati ase mujane dia obechire omusa ma practical example sebe ya obete de ye kano ase otuna so ani age ho a wada wo masaka ye ho bibi chire wadwe bia na nka obeka bibi na
emergency na no ye twa so a wo frɛ number na obegye wo so wo kyena kwa hoɔden wo hɔ aka ye ho ebeto so